Miss Dhaka Post 2017 first winner angami first runner up angami. Oh my life proceed. Ready? Ready? 1, 2, 3, go. Atuju Miss Dhaka Post 2017 first runner up angami mai jing searching hai biar ni buat nak slide. Atu bentukin 2017 Dhaka Post ni untuk ni Miss Universe first winner na sa untuk nak tampilin ni. Oh, sisi dong, kita akan ngoi betul. Atu bentukin first win hi bentuk mi do nak zom nak sa te din ai lain ta na chong tham ni. Atu hi bentukin trophy kan ni ta kung bentuk ni da ni lain da. Oh, ngoi tu le. Dun how coba ni Facebook kan holi dalam sebelum kan holi dia ni hai andu tatap ni kakru nangai tango. Darling, private zaman hal ko nga nafsa. Oh, ngay. Kanilom tu atu dam suram lang andong ni thang tin hadel ti sina dita andong ni ti angsi khamo. Oh, si, di amma suram le ummi nu le pa ule na boy, namma thapik na ke sinhiwek ngami. Amma thapik nak lo ngami kisiro nga ampara tan pilo oina kanai limai sindika sinda du chu thai noin mai lam chan khas heti bek amai chu tawam sinsingi namma ta tha nak pek sinsingi te kha sin ka du loi Atu hai kum teman tuk zongate Miss Dhaka Post hian tua an pe zulla ma tikhin zai bentuk strategy polda pang hasa tikhin comment piak du min ham mo. Tu ni sinbe ke singkha zomnak thokana ma minung ngai rak rai ki mi zomnak mi te kha ke chu non kim dai Ni long tuk san ang piak ngoi de Chata.